tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye ni ukutaruhari. Twongeye kubasuhuza mwese abateze amatwi Tuzarutsinda TV tubaha n'ikaze mu makuru yacu muri kino gitondo cy'uyu munsi cyo ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Tudatinze amakuru yacu muri kino gitondo turaza kwibanda mu gace ka Kajembwe. Mu minsi yashize twababwiye yuko gakomeje kumvikanamo imbunde ziremereye cyane cyane mu masaha y'ijoro, ubwo n'ubundi abakomeza kugenda barasa aya masasu akomeje kugenda ateza impungenge ku baturage n'umutekano mukeya. Amakuru ava muri aya bice bikomeje kugenda bigaragaramo umutekano muke bya Kajembwe yemeza yuko aya masasu menshi akomeje kugenda yumvikana muri aya bice bya Kajembwe araswa n'ubundi n'abaje kwiba amatungo y'abaturage. Andi makuru turaza kugaruka ku mutekano muke yakomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo, haba muri Nord Kivu na Sud Kivu. Hakomeje kugaragazwa impungenge nyinshi ku baturage benshi baherereye mu bice bya M23 ku mpamvu y'uko leta ya Kinshasa iri gukoresha ikoranabuhanga mu rwego rwo hejuru, kandi ikoranabuhanga bakoresha mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 rikaba rikomeje kugenda rigiraho ingaruka ku baturage benshi bahereye muri ibi bice. Rero aya makuru twabateguriye kugira ngo tube twasesengura hamwe, turebere hamwe, tubabwire n'amakuru abyutse mu karere uko zifashe. Rero amakuru aceka tuyahereye mu gace ka Kajembwe. Agace ka Kajembwe mu minsi yashize twababwiye yuko gakomeje kugenda kagaragaramo umutekano muke, mu gihe umusirikare witwa Koboyi akomeje kugenda anyaga inka nyinshi akoresheje ubujura afatikanyije n'iyo mitwe y'inyeshyamba yose y'abazalendo, FDLR ndetse n'abarundi na FARDC. Ku munsi wa mbere baje kunyaga inka mu bice bya Kajembwe, bajanye inka za nyirarume z'uwo Koboyi. Ni umunyamurenge ukora n'interahamwe ukora n'abamayimayi. Rero umunsi wa mbere baje kunyaga inka, bajanye inka za nyirarume neza, inka zigera muri 17. Ku munsi wa kabiri n'abarasa kandi banyaga inka. Undi munsi nibwo baje kuzinyaga ariko basanga amaduba ari maso, baza kurasa uyu mwanzi ntiyagera kuco yarifuza kugeraho cyo kunyaga izi nka. Baje kumurasa baramutesha atarazitwara. Rero muri iri joro ryarekeye ryo ku itariki 26 rishira ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026 bongeye kandi kugaruka baje kunyaga inka nk'ibisanzwe. Muri abo ngabo baje kuzinyaga haza gufatwamo babiri, kuri ubu ngubu bakaba bari mu maboko ya Twirwaneho kubera babaza ico bashaka ku nka z'abanyamurenge, mu gihe banyaze inka nyinshi mu myaka yashize. Murabizi yuko banyaze inka zirenga ibihumbi n'ibihumbi. Rero izisigaye nazo abanyamurenge bari kumwe n'amayimayi nibo bakomeje kugenda bateza umurindi babagendera imbere kugenda kunyaga inka z'abanyamurenge, ariko mu by'ukuri ibi ngibi bizabakoraho bitinde bitebuke. Rero agace ka Kajembwe gakomeje kugenda kagaragaramo umutekano muke, mu gihe kari kumvikanamo amasasu menshi, kuko izi nyeshyamba ziza kwiba inka, ziza gukora ubujura, rimwe na rimwe ziraza zigahura n'intare za sanamwe n'amadubu y'umurenge barariye izi nka kugira ngo ntizize kugenda ntizize kwibwa n'ababibyi baje kuziba. Rero hakaza kubaho gukozanyaho. Niyo masasu akomeje kugenda yumvikana muri abice, ariko inka nyinshi zimaze kugenda. Gusa hariho bamwe baje gufatwa muri abo ngabo baza kuziba umunsi kundi. Kuri ubu ngubu bakaba bari mu maboko ya MDP Twirwaneho. Kirababaza impamvu baza kwiba inka z'abaturage n'izo batwaye tutarazibagirwa. Rero ano makuru avugwa mu gace ka Kajembwe, amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana muri abice, ni ubujura bw'abamayimayi bafatikanyije na Koboyi n'abanyamurenge kugira ngo bakomeze batware inka z'abaturage, ariko ntibizaza kuborohera. Naho mu gace ka Minembwe muri kino gitondo nuko za drone n'ubundi zikomeza kugenda zigaragara mu nkengero za Minembwe. Ibisasu byinshi bikomeza kugenda bishera ingoma n'abaturage, imbunde ziremereye zashinzwe za Mutunda. Ubu ngubu Mutunda mu by'ukuri bahinze imyobo myinshi, bahinze amadefense menshi y'abarundi, bagiye bacukura imyobo itandukanye kugira ngo bakomeze bahashinga intwaro ziremereye zikomeza kugenda zirasa mu baturage, kuko Mitunda ni hejuru ya Minembwe. Za Mutunda bawitegeye Minembwe, niyo mpamvu bakomeza kugenda bakoresha intwaro ziremereye za etetu za 12 gusheringa muri mihana abaturage. Rero kuri ubu ngubu abaturage ba Minembwe bafite inzara nyinshi kandi bafite ibyo kurya. Nta muturage ukigera za Karingi, nta muturage ukigera za Bidegu, kandi bahafite ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo baraje kubishaka. Leta ifite imbunda yamaze kuinstara muri no misozi ya za Mutunda igahita irasa abaturage. Rero ibyo nibyo bibazo biri mu murenge kuri ubu ngubu, nuko abaturage bari kwicwa n'inzara kandi bafite ibyo bahinze. Mu gihe baza kubitwara ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi bwa Gitegeti bukabarasaho birabisasu bireme n'ari amakompara aremereye. Naho za drone mu Minembwe ntabwo zisiba, ziraza umunsi kundi zigenda zibombarda mu mazu y'abaturage, zihitana abaturage b'inzirakarengane. Nta munsi w'ubusa drone itaza imurenge. Kuri ubu ngubu nuko za drone n'ubundi zibyutse zigaragara, zikomeza kugenda zizunguruka, zirasigaye zishakiye, zikarasa naho zishatse, kubera ko leta ya Kinshasa ni umugambi wa jenoside, kuko nta munsi w'ubusa drone zitarasa imurenge. Rero reka tugaruke
ku magambo akomeje kugenda atangazwa n'abantu benshi batandukanye bagaragaza impungenge ku baturage benshi bagenzurwa n'ihuriro MDP Twirwaneho AFC M23 kuko leta ya Kinshasa ifite umugambi ukomeye wo gukomeza kugenda kubarasaho ibisasu biremereye vya drone. Hari abakomeje kugenda bagaragaza izo mpungenge ku mutekano muke ukomeje kugenda uzamba mu bice byinshi bitandukanye, haba i Murenge n'i Masisi no mu bice byinshi bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 muri rusange. Amwe mu makuru yatanzwe n'umuyobozi w'abibumbye Viviane Van de Per yagaragaje ikoranabuhanga rikorwa n'izi za drone ko zikoreshwa mu kugenzura aho umwanzi aherereye ndetse no gutanga amakuru yihuse ku rugamba no kugaba ibitero mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Ibi bikaba bituma imirwano irushiriza gukomera kuko uruhande rubasha gukoresha no koranabuhanga neza ruba rufite amahirwe menshi yo kwangiza byinshi. Akomeza agaragaza yuko iri koreshwa rya drone rishobora kugira ingaruka zikomeye ku isura y'intambara, haba mu kuyihutisha cyangwa se mu kuyigira ndende bitewe n'uburyo ikoreshwamo. Hari impungenge ry'iri koranabuhanga rishobora gukomeza guteza ibyago abaturage cyane cyane mu gihe rikoreshejwe mu bitero bidasesenguye aho abantu batuye. Ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa nibyo iri gukora, ikoresha iriya koranabuhanga bya drone badasesenguye ngo bamenye ngo ahangaha niho hahereye abaturage, hano hahereye abasirikare, ahubwo bapfa kurikoresha babyohereza gusa mu bice bigenzurwa na M23 bikagwa mu baturage cyangwa se bikagwa ahandi henshi hatandukanye kuko babikora mu buryo budasesenguye. Iyo bavuze ngo mu buryo budasesenguye ni ukubikora cyangwa se bagatera ari amakompora badasesenguye ngo bamenye ngo ahangaha niho hatuye abaturage, hano hatuye abasirikare. Bino bisasu bateye gusa mu bice bigenzurwa na M23 cyangwa se MDP Twirwaneho, ugasanga niyo mpamvu bikomeza kugenda bihitana abaturage. Ni ukubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha no koranabuhanga mu gutera ibisasu biremereye batabanje kugenzura ngo bakore isesengura bamenye ngo hano hahereye abaturage, hano hahereye abasirikare, bagapfa kubyohereza gusa mu bice bigenzurwa na MDP cyangwa se mu bice bigenzurwa na FC muri rusange, ugasanga bihitanye abaturage benshi. Rero bino ni ibyaha by'intambara bishobora gutuma iyi ntambara yihuta cyangwa se ikaramba igafata indi ntera, ku mpamvu y'uko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ikoresha iriya koranabuhanga mu kwica abaturage. Kandi AFC M23 yavuze yuko icyatumye ihaguruka yitwa kugira ngo ikomeze igwanira abaturage baherereye mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kongo muri rusange kuko n'abandi bakigenzurwa na leta. AFC M23 ivuga yuko hari umunsi izaje kubabohora ikabazanira amahoro kuko bagaragaza yuko mu bice byinshi bigenzurwa na leta nta mahoro ahari, ahubwo bakerekana yuko ibice bigenzurwa n'iri huriro AFC M23 MDP Twirwaneho ko ari byo birimo amahoro y'ituze. Nimba n'uyu munsi nta mahoro ahari ni ukubera yuko hayabuzwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Naho mu bice byinshi bigenzurwa na leta ya Kinshasa ni hahandi bagifata umuntu bakamukubita bamuziza uko asa, bamurobanura cyangwa se abaturage bonyine baza bakica umuntu. Muri make ni uko ibice byinshi bigenzurwa na leta nta mutekano uhari, naho mu bice bigenzurwa n'iri huriro MDP Twirwaneho rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa birimo umutekano mwinshi, nubwo atari 100%. Ni ukubera n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda buharasa ibisasu biremereye. Rero ubutegetsi bwa Kinshasa nibwo buhabuza amahoro, ariko ku rundi ruhande amahoro arahari kuko abaturage bagenda ijoro n'amanywa ntaco bikanga kubera yuko bazi yuko M23 ibarinde umutekano. Rero mwakoze kubana natwe, murakumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege ugenda ubagezaho amakuru 5 kuri 5. Mukora subscribe kugira ngo muze mucikana amakuru tubategurira umunsi kundi 5 kuri 5, mukora subscribe kugira ngo